Velkommen til Fredagscaféen. Det her er Mikkel, han er formand sammen med Line. Ja, Ja, det er rigtigt. vi vil lave en lille video til dig. Nu vil vi vise jer, hvorfor I skal være medlem. Skal din øl skænkes? Ja, det skal den. Hvem gør det? Det gør vi sammen. Opfylders United. Din øl er vores ansvar. Okay, alright, okay. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for Øl på gulvet og beskidte trusser. Vi rengør det hele. shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, we all can't copy